Slobodno ići, samo nemojte se odvajati od puta. Mi se sada nalazimo na planini Lašić, ovaj dio se zove Smet i mi ćemo sada krenuti prema lokalitetu koji se zove Suho polje. Idemo, tempo, idemo! Pitao se još dobio. Još su standardni su. Kad su vam u banku... Sam ukazali, to su takve ostale možda... Sad on još uvijek suši krila jer su mokra, trebamo malo... Evo ga. Daj se samo daš na to. Daj se to tamo što smo nakupili. Danas i tako dalje, hoćemo i sad na brzaka to pa da krenu. 74. se poziva na ovaj 1067. Armine, ajde se gore. A ćeš se na mene?
slikat. Evo, može Lara.